Amahoro y'Imana abane nawe mukunzi w'Ingenzi TV urasuzwa nanjye Spiridiyo Habimana. Muri ruhago nyarwanda ikipe ya PRFC yongeye gutakaza amanota Kiyovu Sport yivuga ibigwi. Uko bizagenda kose umupira w'amaguru ku isi hose utanga ibyishimo ku ikipe ibonye intsinzi. Reka tuze muri Rwanda Premier League aho igeze ku mukino wa 19 bivuze ko itangiye igice cya kabiri cya shampiyona. Kuri stade Amahoro niho habereye umukino wa shampiyona y'u Rwanda aho ikipe ya PRFC yakiriye ya Kiyovu Sport. Umukino watangiye ubona usa nkaho abakinnyi n'abatoza b'ikipe ya PRFC bizeye intsinzi imbere ya Kiyovu Sport. Uko iminota y'umukino yagendaga yicuma ni nako icyizere cyo kubona intsinzi kuri PRFC cyayoyotse. Umukino waje kurangira ikipe zombi zinganyije igitego kimwe kuri kimwe. Imigendekere y'umukino urebye impande zombi wabonaga ikipe ya PRFC iri ku rwego ruciriritse nubwo Kiyovu Sport itabonyemo igitego. Icyegeranyo ku makipe yo mu Rwanda akina umupira w'amaguru bizwi ko PRFC ariyo igura abakinnyi bahenze ikanahemba menshi. Nyuma y'umukino buri mufana w'ikipe ya PRFC yagize intimba kuko byerekana ko kuzatwara igikombe cya shampiyona biri kure. Abarebye umupira harimo abafana b'izindi kipe bemeje ko imisifurire igiye igenda neza PRFC kubona intsinzi yajyaga iyibona yayikoreye uretse kuyiyiha. uretse kuyiyiha. Kuki bivugwa ko ikipe z'uturere za PRFC amanota? Kuki bivugwa ko hariho abasifuzi ba PRFC amanota itakoreye? Kubaka umupira w'amaguru mu Rwanda kinyamwuga biragoye cyane ko hagiye hagaragaramo amakosa menshi. Uruhande rw'ikipe ya PRFC agahinda ni kose, mu gihe uruhande rwa Kiyovu Sport ibyishimo ari byose. Umufana ashimishwa n'intsinzi. Iyi ni Ingenzi TV naho ngiye ndi Spiridiyo Habimana.